Hapring ke jing up ki nong shong shnong ban sakhi ya ke jing sai ke medyap jong ke kanthai ke blalap na ka waduj ka badan khaput ke shnong nong ra balla palang akan riu trek wi yong arja pun riu adon rang ba bu sa yeng ajan ke tai ke waduj ula ong bakal don ka miet ke bama u bakalok chung uwi ki yo sngowi ke jing sawan ke jing bread kumbo bread nyut Hendai ula ong pat bak jing sawan ke jing bread ke ke bakhamper hendai na mar balamit la sungap no bat perkhat badi ke nyut Ni orang bau orang bakani ke jaga mbak kapor khat wish tengi emen men hakapor bu lawan nak cakatrai hakasngi ba ar chong katayo beladam hadian bela pendap ik jingit bnia boro ik mediap chong katai ke kanthai ka bahadian la itu kum kong elang phawa ka baja na du ka arfu trek ulber ja punriu nong thamai la ra shani grims banle ek post mortem ngom ta hai per dosi kharwai chi kharwai tam sngau be tong ba brad tu spot dah sngau be kembal thamau tong ang ilok ken ang ka eta ka tal mau rum dai sabi tom long ko ba bom na ber ayu na ba tep na pa chura la mieta tong kata heng la tia na ang tebi ai hera te era charo ma na mieta mana ban show namut be ber nyota man ka por sai ber nyota nang no ta ka nyot paro bala so ai kata ta mana ibu ka mieta so plan tamam pa perkhat rapat kini kita kare mesti bar kana tarik mesti bar kan tarik katarik tem kan mau nama kini kuba kahap ka dong iyo snong yo ne mga supay khas ne tarong teperta tong katay no tarong tepi ay rai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya